Ang buhanggu ta hamba beli la acara pamering eti la channel YouTube IKB Hilhumba. Bandia ditarong ya na pulang na miri malakat hamayang karena kapipita na ngahumatua. Domiri mapadikannya na awang dang natana dang ihin ang budabana. Nahumbuang manyaparongya na pulo manang apipi arikama. Amin. Ang buhanggo na pulong lalod nahu pitiweling la buku renungan wasiat bawana mahamu duma buandaba na papadikana weling la amu kawul ulima dalar hakambul dampu lupa landalar hakambul patu dang na papatanan da weling landalar hakambul lima bawana huda eti yawa nama akatu mbuha nyawa nama hamu dang pamandu nyawa na mamuala ang buhang latami miriyaw ka ito naluri la pintana yana na marihi pikiru wikina talangan na nyuta himbumihaya nama hanam nyuta taluri miha data tangar aya na angunda nama padening data kiha anya laluri selama bata nyuta bata hanam bata aman laluri nda nama padening datang kuma anya yakata tutur dangu tambuhang hada matanda iradang ya nama dapat dening nama terjadi lalihin denyuta data etiwaannya rukun nama muala nuna dana muda i amu wana nama muala nuna yedu ya nama hamu nama muala nuna deni anya nama akatu ya batana nu takanandinya taparukang kanyuta kaninya nama muala nduma buandabana na papdikana ndedi di aya nduma tau tapalaku ya nama muala lalurinda holodo unang ang panamu nanja takabunggol kadahuda eti yawa nama akat dang buhan nyawa nama hamu bata palaku ya na acara la gereja bawanda la umane miri nyuta ndeta paruha aya mbwanda bana na papadikana na miri nyuta taparukang pamandunya nama mamuala nduma mbwa ndabana na papadikana na miri tanganandinya mabudi ngara kegiatannya na papalakunda hina paruhaya yakan dia pamiti ya ngara ya na papadikana na miri lapilutana yana amin malakata hamaya miri halamanya parongnya na pulung kapipi arikama dalalu buhamanya ang palakunya na mahamu dumang buhalana na papadikang lapintana yana amin takalayo na renungan yana ang bumaruambang like, subscribe dan pabiyarinya laangon da nunahamat nunaka batak pitin duma napabobar yana pulong ni miri mataway miri kanaka pipita